Ekainaren 28an LGTBIQ+ kolektiboaren sexu askapenaren eta arrotasunaren aldeko nazioarteko egunean, Barakaldoko udaletik aniztasunetik eskubide eta bizikidetzarekin dugun konpromisoa berresten dugu. Kolektibo horren eskubide eta askatasunaren aitortzan lortutako aurrerapenak ospatuz. Jardunaldi hau ez da ospakizuna bakarrik, egindako bidea eta oraindik benetan berdintasuna lortzeko egin behar den lana gogoraztea ere bada. Es fundamental que alcemos la voz frente a la injusticia y contribuyamos a construir una sociedad más justa, más inclusiva y respetuosa con la diversidad. Solo a través de la acción colectiva, desde el compromiso individual hasta las políticas públicas, podremos avanzar hacia un cambio real, profundo y duradero. Badakigu azken urteotan sexu eta genero aniztasunaren onarpena handitu egin dela. Eta aurrerapen hori hainbat pertsona, elkarte, erakunde, kolektibo eta erakunderen etengabeko lan konprometituari esker lortu dela. Hainbat esparrutik kontzientziak ikusarazten, sentsibilizatzen eta eraldatzen lagundu baitute. Prozesu horretan, Euskal Gizarteak erakutsi du gai dela aurrera egiteko, oztopoak hausteko eta guztiontzako askatasun eremuak irekitzeko. Hoy podemos afirmar con orgullo que estamos contribuyendo a construir una sociedad donde cada persona puede ser y vivir sin armarios ni ataduras, libre de prejuicios, estigmas y miedos. Pero también sabemos que aún queda mucho camino por recorrer. Cada gesto de apoyo, cada acto de visibilidad, cada palabra en defensa de los derechos LGTBIQ+ es un paso clave para consolidar los logros alcanzados y para seguir avanzando. Ekainaren 28a ez da oroitzapenezko data bat bakarrik, ekintzarako premiazko deia baizik. Berdindutik giza eskubideekin dugun konpromisoa berresten dugu, eta herritar guztiak ausardiaz jokatzera, gorroto diskurtsoen aurrean isilik ez egotera, eta edozein indarkeria, diskriminazio edo eskubideen urraketa salatzera animatzen dugu. Berdintasuna eta askatasuna ezin dira negoziatu. Es por todo ello que desde el Ayuntamiento de Baracaldo invitamos a todas las personas que se unan a los actos de sensibilización y reivindicación para la defensa de los derechos de las personas LGTBIQ+ y la lucha a favor de la diversidad sexual y de género sea un elemento identificativo de la sociedad vasca. Azkenik, gogorarazi nahi dugu LGTBIQ+ eskubideen aldeko borroka herritar guztien erantzunkizuna dela. Ezin dugu onartu gorrotoa eta intolerantzia nagusitzea. Gaur, inoiz baino gehiago, gure aniztasunean bat egin behar dugu. Elkarrekin eraikiz eta lan eginez, etorkizunean pertsona guztiok duintasunez, errespetuz eta batez ere askatasunez bizi gaitezen. Eskerrik asko.